Watal Musa dengan dina dar wakilin futa na koko futa beseni Fandon tonde Pazo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babi yaray ende deftere wetende khulasatu nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin ka juzu dimmo ad-darsul ashir dars sappa bon wa thabatu rasuli sallallahu alaihi wasallam tabutugol ne laado ngon sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati uhudin ko ne laado tabutuno don konde nyande fadi wulno ha wobbe be dirti shaja'atuhu tuucal mabbe reedu ngan wa sabru e munyal mabbe ngal shajju wajhi barmingol yeso mabbe ngol kasru rabaiyatihi helugol muynirde mabbe den wa taniyatihi e mosirde mabbe den jarhu wajnatayhi e barmingol yeso mabbe ngol ko dum do woni ko jangeten e darsu do wadi dañande duuduno dogunobe wadi musuno moƴƴa ne laada non tabiti e janga e tabutugol mabbe gol do nyande Uhudin dañande ko du worbe ben fof ko dabbitete kala wowlaado be wowla fi makko Uhud e janga do cuucangal ne laado jogino na en sikku ne laado kambe ko be yamirti no yiya do ko be susuno reedu ko be ulta e yiya munyangal ne la sallallahu alaihi wasallam jogino ko musi wo be munyoto be tabita e yiya do ko honno be barminirana no yeso mabbe gon yeso gon barmina no nyande Uhudin nyiije mabbe den heli taji be barmina kasaraji ga e ngara yigol e make tabata rasulu sallallahu alaihi wasallam nalaado sallallahu alaihi wasallam be tabutuno fi ghazwati Uhudin nyande hare den Uhud wa ma'ahu harno wonde nalaado jama'atun jama' min ashabihi e sahababe mabbe ben minhum no jano e mabbe ben be dogano Abu Bakr radhiyallahu anhu wa Umar wa Ali be do buzano kando be dogano be no jano e be dogano be dangandi ko do Amr ibn al-Jamuh en arno be fo kanko bibbe makko be en daari be woni wadi non jiadindi bay woni be to iwi ka fello Khalid bin Walid daari lontini do wobbe yawno ha tawi do joni nawargol keferona ko watane la do ware wada yayno ndagawal no arata direct ko ne la do gawonar juldo go tuda dande mum dangal tappa do walo ma ayeno kafa no wiccana ne la do ta kambe si ala ko way ka bari de sina dande makko nden so bariral dande makko nden hewta ne la sallallahu alaihi wasallam o tuda dande makko nden kafa ka wadda do tati wallini amoto ya ikhwan ne la sallallahu alaihi wasallam be maki la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in haye goto e mo wonta gomdindo tawo ha tawa ko kambe nelaado be burani on tigi
nene makko e baabe makko e ɓiɓɓe makko ɓe e kala ko Allah tagi ko ngara ko nelaɗo ɓurani ɓayɓe maaki ɗum. Umar ibn al-Khattab yiɗa ɓuregol o yimɓe wi nelaɗo wallahi la anta habba ilayhi min walidi wa waladi wannas ajma'in illa nafsi. O wi nelaɗo ko non ɓuratan mi welde nenan e bengan e yimɓe ɓe fof ko hoore an tun tawi no ɓuraninmi on memake hatta lano ya Umar. Ha joni na gomɗi no ɓay jaka hoorema no ɓuraninma no ɓuranma min ko ha min tawarelam ɓuranma hoorema. O wi nelaɗo wallahi awa ko non ɓuraninmi ay hoore am ɓeni ko joni gomɗinɗa. est ce que enen nde gewtiɗo 10 000 francs wallinama ɗo nelaɗo wallinama ko 10 000 on hoccete yen ka ala jangude ɓen ko adjanga ɓe haɓɓa ala ka jange mo be ko meɗen ɗaɓɓaɗa arsike ka est ce que 10 000 si wallinama nelaɗo wallinama na 10 000 o wonde hoccude daari sahabaɓe ka yawno andi ɗum argol tuɗa dande mum nde wiya he yomi maayo nelaɗo noon mayata do harayla wuuri ɗum wata wonde min naali ɓe feƴƴinta dey kono ɓe tawa yaylam ko nden ñande joni mi wino rijalun sadaku ma ahadullahi alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Joni mi wi ɓiɓɓe worɓe gongannoɓe jomi men ko wiɓe ko few ɓe gonginno oyno wodde e maɓɓe gol ɓe maayi hande few ɓe maayi woɓɓe ɓen no habbe taw kono wallahi koɓe wadduno kon ɓe gonginno. Karama koɓe wi ayan ko jippi ko sahabajo eteɗo Anas ibn Nadr radiallahu anhu. Anas o hettanoke yawgol ñande Badri tawi mo mari gantowoy ɗum mettimo ɓawa fotte e nelaɗo make nam o wi wallahi mi hettanoke yawgol Badri kono nawno mi woni fodudego ko Allah on mi hollay Allah on kombo yete Anas ibn Nadr. Ɓiɓɓe worɓe o wi ñande Allah niwnanimi ha jeyadi waɗi tawi min Anas mi tawete mi hollay nde ñande joni men kombo wiyete Anas ibn Nadr. ñande wuudi ɓaw hewti nelaɗo no lerɗinde sahaba ɓen waɗi ɓe lerɗinay no ɓenna yayna ton aljanna daareɗo kala mayiɗo ɗo yiltitaki naata aljanna. Anas ibn Nadr o wi nelaɗo makinami mo jogi tamaroje mo ñamude o wi enen simi naati ka jeyadi ɗo mi yiltitorali ɓawo mi dogi ha mi warama nelaɗo mi naatay aljanna. Nelaɗo maki o ƴetti tamaroje ɗe o feri woso o ñaami ɗeɗo tamaroje jeeɗiɗe haɗe gasi o naatali aljanna haray no neeɓi o faala natoyde joni o continue o yaha ukke maɓɓe ɓe soppimo ɓe wi ɓe soppimo copanɗe ha hari goto watamo andutu a yiyatamo anda ko goni ko miñam makko arno tawi mo mari mande ka kollum cila tum ko ngari yi tum ɓattatere nde wi ko koto ande Anas ibn Nadr. Joni mi wi worɓe ɓe gonginno ko ɓe awde Allah on ko o yettino Allah on hollay Allah on ko kanko woni on bo ka o holluno ɓe ko rijal ko worɓe gorko julɗo heɓu yolde nde udduɗa e gurdam maɗan hara islam ɗo islam tawa yi ɗo on ɗo ko a woni sabu a ɗo uddi kono honto ayna si julɓe wiyama ɗo fi sabilillahi o defte soda julɓe ɓen janga ay goto walliteɓe ka jange hay julirde goo dum sa wowli yo jange ɓenna ɗo jangatake meɗen sokkude men waloyo sa wi julɓen are jangon mo be amenen min hettanaki jango meɗen darde no min wuurira ɓe nawi dartanade nelaɗo si fottama nokku go wiyama nelaɗo ko ɗum maki ɓenna ɓurmen andude fi konngol nelaɗo woltaki bal woɓɓe sayni nelaɗo maki ari a sunniɓe ɓernde ɓe setinayi few ɗum musayɓe daariɗo sahabaɓe no ƴetta daaɗe mum ɓanna tacce dagaje ara tuɗa daaɗe mum soppe fi yo maayi wata nela sallllahu alayhi wa sallam maayi wiɓe wuuri ɓe naygo e nelaɗo mata kono ɓe mayata nelaɗo no nelaɗo feƴƴintara ɓe wuuri kamɓe ko ɗum ɓe desidi e yiwno ɗum e janggo qissa e Anas yani Amr bunil Jamuh e yi ɗum kadi fewde Abdoullah bun Jahshin ka taƴanoɗo kinal ngal e noppi ɗin ɓe fof ko ɗum wari ɗum ɗon ñande Uhudi
wa qad asabahu alayhi salatu wassalam, ko haqiqa heɓuno nela sallallahu alaihi wasallam shadaidu azima, sattendeji mawɗi ñande Uhud. Moƴƴa noon, moƴƴa tahammalaha nelaɗo ronditiɗi bima atahu llahu, sabu konko Allah on okkunoɓe min athabati morde tabitugol wa sobre muñal. Ɗiɗo ko ɗi lorriɓe kon fop, tampere ko ɓeɓi nde ñande kon fop e moneji haɗali ɗum dérangeal nelaɗo. Waɗi no jeeya musendi ndi nelaɗo heɓi nde ñande waregol bappa maɓɓe Hamza, ɗum satte nelaɗo moƴƴa. Ko ɗum waɗi nde ñande nelaɗo setini few, ko ɗum washi ñande naati islam. ɓayware o naati islam, nelaɗo ma kono ya washi o wi nam, ɓenni mi torike ma ta woni yeeso am mi haynoma ha mi maya, waɗi mi ɗama yiide mi setinanama. Ko ɗum sattiri ɓe washi ha nelaɗo feƴƴini o jaɓata arde wona yeeso maɓɓe, ko ɓawa o hikkorta fiwata ɓe hayno. Ɗum sattuno maɓɓe moƴƴa, haɗa ɗum dérangeali ɓe tabiti nden ñande. walaqad aqbala alayhi, fewtutuno e maɓɓe nde ñande Ubay bun Khalafin, ɓe gandi ɗi no jeeya horeji ɗin ka. Ubay bun Khalaf o fewtuno e maɓɓe, yuridu tawi mo faala qatla wargol nela sallllahu alayhi wa sallam. Fa akhada alayhi salatu wassalam, nelaɗo ƴetti alharbata labboru, mimman kanu mahu, labboru ɓe wondunoɓe maɓɓe. A sikku nelaɗo ko jannaynoɓe tunde, ko soldaɓe kadi, militaire ɓe kadi, ɓe ƴetti labboru ndu direct e jungo oya. Wa darabahu, ɓe piimo darbatan piyande kanat nde laatino sababa ha laati sabu maygol makko. Ko ɗum wonno ko wari Ubay bun Khalaf, ko ɗum warnomo nden ñande. Walam yaqtul alayhi salatu wassalam, nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe warali gayrahu, ko wona oɗo tula hayati bere gurdam maɓɓe ɗam fop, ko oɗo ɓe wari Ubay bun Khalafin, ko ɗo tun nela sallllahu alih wa sallam ɓe wari gurdam maɓɓe ɗam fo. Wa waqa alayhi salatu wassalam, nela sallllahu alih wa sallam ɓe yani fi hufratin e ngayka. Ka ngayka ɗon ko jasunoka ko labbejo goto alewdaɓe ɓen, imo wiye Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib o arno nden ñande o jasi ngayka Uhudin, ngayka lugguka. O ari o sonsongi huɗo e hoore makka, o waɗi leydi fi hararɗo o siyani kore nden joɗoro tara goɗɗo andal ngayka noon. Jonnon ɓayɓe puusi nelaɓe puusi ha hewti ka ngayka ɗon, ko ɗon nelaɗo yani nder ton. Fa juri hat rukbatahu, koppi maɓɓe ɗin ɗiɗi barmi, ɗi gorti ɓe barmi. Fa humiya alay, ɓe faɗɗa. O andi sattuno nden ñande ka. Waramahu, bugi nelaɗo babul mushrikina, yoga shirkoɓe bi hajirin hayre. Fa shajja wajahu, yeeso maɓɓe ngo barmi. Shirkoɓe ɓen goɗɗo hocci kaaje bugi, ɓe tappiɓe ka yeeso ngo barmi few. O wiyeteɗo Utbat bun Abi Waqqasin wabnu Qumnatu, ko ɓeɗo ɗiɗo bugino nela sallallahu alih wa sallam kaaje ha ɓe barmini nelaɗo ka yeeso. O andi nde ñande ruki ka. Wa kusirat rabaiyatuhu wa thaniyatuhu, ɓe taƴi e nder yanugol maɓɓe ngol ton, ɗe ñiiƴe maɓɓe ɗo ɗe ñiiƴe muynirɗe ɗen e ñiiƴe ɗeɗo ɗe toli. Annon ɗum no muusi tolugol ñiire ka. Ñiiƴe maɓɓe ɗen ɗe toli. ɓayno ñiiƴe ɗen toli, ɗum satte maɓɓe moƴƴa. Ɓe waɗi ni ɓe tawi ɓe barmi, tawi ka ɓe ndaari wo barmi. Ɓe wi kayfa yuflihu qawmun khaddabu wajha nabiyihim, ɓe maaki konno Allah malirta yimɓe barmin ɓe annabajo maɓɓe on. Konno Allah malirta ɓe yimɓe tawi ɓe setini fiw. Allah jaabi, Allah wi laysa laka min al amri shay, o fiyake ɗo hay fo silatanaki ma e mungoy. Aw yatuba alayhim, si Allah no faala jaɓana ɓe tuubu ɓe. Aw yuadibam ma letta, faynan noon no kamɓe ka laaɓi ɗon zalimum, ko ɓe toñi fiw. Kono fi goɗɗo no lorruma Allah lettirtamo fi ɗum. Ene ɗo daare nde toɓɓere nelaɗon alayhi salatu wassalam.
ko ɓe ɓuri moƴƴude tagorde fuu mo ɓe yiɗi wo hara e marsi ni mo ɓe añi wo hara e ɓidega ndaare ɓe ɗo no barmina ɓe wat ɓe barme jane nelaaɗo seetina fewta jomme wowla jomme wi mingo na ko am fawi lettugol ɓe angal lettugol silam faala min mi lattaɓe silam faala mi yafanoɓe ɗum fawake ma e fus naafiɓe barminimago mi lettirta ɗo goɗɗo an kadda landa muññagol wallahi ɓurɓe maɓɓe wannoɓe ɗum ɓe wonno julɓe Khalid bun Walid yani kanko ete Saifullah kafa Allah kan kala ka o yehi ɗon no anda ella waɗi ɓe gandi hakkunde haa fewndo maayi hakkunde Furs ma Rome to ɓen ton doole maɓɓe ɗen fof ɓe wonno puissance mondial e julɓe ɓen probléme o kala windayno julɓe winday ɓenna so ŋaccare mi nela Khalid e mongoy araɓe neke si Khalid wiyama yahay ara needi e ɓike ɗande kadisi ay wulde Khalid arano tawno fanɗanimo on ko arta ɗon ko ka tawi ɗo jiiɓodiri so hewti o hollaɓe konno guere waɗirte ɓe wiyaymo tun kay ɓeñol ɓe ato kadi haare kala mo ɓe ubinta ko ɓenta meɗen addude Ruston Ruston no régula kadisiya on ɗon fi makko lanni ɗon Khalid bun Walid Allah yafanimo Allah yafanino Wahshi e sahabaɓe dolle wonnoɓe Uhud ɗo waɗɗoɓe ɗum ɗo ko ɗum si jomi men si goɗɗo waɗima goɗɗum siɗa moƴƴi duwano mo ɓawa nafiya enni yo Allah huɗumo fimo amma goɗɗum si Allah huɗaymo fi ɗum noga ene jomme wi innama waffa sabiruna ajran bi gayri hisabi Allah o yoɓay muññiɗo ɗen muñal maɓɓe ngal ko alda e kontugol ko ɗum ɗaɗi wo yurafu kullu ajri kulli amalin illa sabr kala gollal ngal golluɗa no anda joddi magga kala gollal sina muñal goto anda muñal ko ɗum yoɓete muñal goto anda joni ene koko weli ko muñete ka ko Musa en ndi si Musa ala kon ɗum muñotoɗa no joni joni men ko an kadi woni darde na ya ndar waɗɗon ko ɗum waɗi aray ko waɗaɗa wo an a fewti enni a accata nelaɗo nde yawno ɗo joni mi yeetino silam faala mi yafanoɓe ɗum na am fawigo fiyo mi lettu goɗɗo mawata mi lettu en faami e wa juriyat wajnatahu e barmina kadi ɗo ɗe ɗo wiyete wajin ɗe ɗo ɗiɗi ko ɗum ɗo senditinde nden e gaɓɓude ɗen ɗe ɗo ɗiɗi ɗum ɗo kadi barmina moƴƴa ida andi ɗo hay janɗe natuno ɗum ɗo ko Abu Ubayda Tamir bunil Jarrah arno waɗi ñiiƴe mum ɗen ƴakki janɗe ɗen ɓori ha ñiiƴe makko ɗen tole nder mum fi wata Musa nela sallllahu alayhi wa sallam o tawi kala ko yiyo sortira ɗon so yi o poɗu Musa ko waɗi o tawi koyo waɗu ñiiƴe ɗen o ŋata ha jandidin taƴa o ŋati ha ñiiƴe makko ɗen taƴi sahabaɓe wiɓe meeɗa yiide neɗɗo labidaɗo e ngel dewti Abu Ubayda Tamir bunil Jarrah Allah hokkuno mo ngari saabu ko ñiiƴe makko ɗen taƴi ko e sahabaɓe jomme wiraɓe ɓe naata aljanna fi tawi ɓe laba ɓe waɗu fi ɗum wa usiba ashabuhu heɓi sahabaɓe nelaɗo ɓen alladina ɓen kanu laatinoɓe yudafi'una anhu ɓe no defandana ɓe bijira hatin barmeji kathiratin ɗuɗɗi aydon kadi bere ɓe mayano ɓe barmuno moƴƴa ñande uudi ɗum ɗon no tabutugol nelanngol sallllahu alayhi wa sallam ñande uhud as'ila lande ɗen hal tabata rasul sallllahu alayhi wa sallam yarli nelaɗon tabutuno fi gazwati uhudin ñande uhud mada asabahu fi hadihi l gazwa won ɗum heɓunoɓe nde ɗo hare man aqbala alayhi yuridu qatlahu kombo fewtutuno e maɓɓe no faala wargol ɓe mada hasala lahu bada dalik ko hon ɗum heɓunomo ɓaawo ɗum bi mada usiba ashabuhu ko hon ɗum heɓuno sahabaɓe maɓɓe ɓen wallahu taala bismillah rahmani rahim addarsul ashir dars sappa bon tabatu rasuli sallllahu alayhi wa sallam tabutugol nelaɗo ngol sallllahu alayhi wa sallam
fi ghazwati Uhud nyande Uhud. Shaja'atuhu cuucal maɓɓe reedungal, wa sabru e muñal maɓɓe ngal, shajju wajhihi barmingo yeeso maɓɓe ngol, kasru raba'iyatihi helugol ñiiƴe maɓɓe muynirde ɗe, wa taniyatihi e ñiiƴe maɓɓe e nandano ɗe ɗo goynnayde ñiiƴe bare, jarhu wajnatayhi e barmingol e geeso maɓɓe ngol. Tabata rasulu sallallahu alayhi wa sallam, nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe tabiti fi ghazwati Uhudin ñande Uhud. Wa maahu tawi noon de maɓɓe jama'atu jama min ashabi e sahabaɓe maɓɓe, min nun no jeyano e ɓen Abubakr wa Umar wa Aliyun radiallahu anhum. Wa gada sahabahu alayhi salatu wassalam, ko haqiqa ibnu nela sallallahu alayhi wa sallam, shada'idu azimatun sattendeji mawɗi, tahammalaha ɓe ronditiɗi bima atahu llahu, saabu konko Allah on okkiɓe, min athabate tabital wa sobre muñal. Falaqad aqbala alayhi, ko haqiqa fewtutuno e maɓɓe Ubay bun Khalaf yuridu tawi mo faala qatlahu wargolɓe. Fa akhadha alayhi salatu wassalam, nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe ƴetti alharbata labboru mimman kanu mahu, labboru ɓe wondunoɓe maɓɓe. Wa darabahu ɓe piimo darbatan piyande, kanat nde laatino sababa halaki, sabu halkegol makko. Walam yaqtul alayhi salatu wassalam, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam warali gayrahu, ko na oɗo tula hayati bere ko gurdam maɓɓe dan juuti kon fu. Wa waqa alayhi salatu wassalam, nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe yani fi hufratin e gayka, fa jurihat rukbatahu, koppi maɓɓe ɗin barmi, wa humiya alayhi ɓe faɗɗa. Wa ramahu badul mushrikin, bugi ɓe yoga shirkoɓe bi hajirin kaaƴe, fa shajja wajahu barmini yeeso maɓɓe ngo, wa kusira raba'iyatuhu wa taniyatuhu taƴi ñiiƴe maɓɓe ɗen, wa jurihat wajnatahu barmi kadi gaɓɓuɗe maɓɓe ɗen, wa usiba ashabuhu heɓi sahabaɓe maɓɓe ɓen alladina ɓen kanu laatinoɓe yudafi'una anhu, ɓeno defandaynoɓe bi jira hatin barmeji kathiratin ɗuɗɗi aydon kadi. As'ila lande ɗen, hal tabata rasulu sallallahu alayhi wa sallam, yarline laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe tabutuno fi ghazwati Uhud ñande Uhud. Mada asabahu fi hadhihi al-ghazwa, ko ɗum heɓunoɓe nde ɗo hare. Man aqbala alayhi, ko mbo fewtuno e maɓɓe yuridu qatlahu no faala wargolɓe. Mada hasala lahu, ko ɗum heɓannoɓe bada dhalika bawɗum. Bimada usiba ashabuhu, ko ɗum heɓuno sahabaɓe maɓɓe ɓen. Wallahu ta'ala alam. Konto wonɗen ɗo tanjini wanaɗo. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arayande den jangude lannode o sahabajo weteɗo Ar-Rabi' ibn Ziyadin al-Harithiyu radiyallahu anhu. Ara en jangino fi makko hanki ka o lanɗo wiyeteɗo Barwiz neluno yo arɓe fotta ɓe waɗa accord. O heɓilanimɓe ko ɓe fottata ɗon kanko Rabi', o wi ara yo wondiɓe makko ɓen mooɓu fureji fursuɓe waraɓe ɓen, o mooɓa buy e maɓɓe takko ka ɓe fottata ɗon, o waɗa ɓe waɗa mawre fureji, ɓe yaaka laawol ka o rewata ɗon, ɓe waɗa fureji ɓe saaka nano e ñaamo ka o rewata ɗon. ɓayo ari o yii ɗum, o huli haa o feƴƴiti. Rabi kadi no wona neɗɗo fanɗuɗo, o yiimo tun o hulimo, o ɗenƴimo suusali ay ɓattade ɓe salmodira. ɓayo hulimo ko ɗon tigi o wi mi faala e moƴƴodiri e hoore, mi jonnete mi addante paykoye wulure, paykon kalara no jogii taasum kanŋe, si tawi a newni ɗum. Rabi wi newni,
pay koye adda tawi ko jogi o kanŋe ɗo fop e ɗuɗude koye ari on tuma o yahi o naati ka saare tawi yimɓe ɓen no habbira hino insino julɓe ɓe wondi ɓen fof haa o naati ka saare ndan ñallal ɗo woni ñalla seedondirtenga jaaɗum e ñalɗe allahu subhanahu wa ta'ala ɓe maake dalla rabi'u bun ziyadin o wonti sayfan kaafa muslatan fontaka fi yadil muslimina e juuɗe julɓe ɓen yasuluna bi ɓe soppira kan kaafa ɗon ala adaillahi e dow ayɓe allah ɓe ɓela nden ñande sinnama rabi no arde araɓe andi ko mbo wiya no arde fof rentoto wattana yili ha o wonti kom ko kaafa ka julɓe ɓen jogiti ka juuɗe mum no soppira ɗum ayɓe ɓen tawi goto susta sinnama rabi ari fa fataha lahumul mudun ɓe udditiri fa fata o udditi lahum wonande ɓe almudun caye udditani ɓe caye ɗuɗuɗe wa waliya lahum o ardaniɓe alwilayati laamuji hatta ha ala al amru fiyake on hewtani ila bani umayya ha hewti ka bani umayya o andi ɗo gurdan nan jutuno ka andi bani umayya nde nela sallallah sallam feƴƴini lontal ngal ko aboubacry hendino aboubacry feƴƴini oumar ƴetti oumar feƴƴini ousmane ƴetti ousmane feƴƴini ali ƴetti nde ali noon feƴƴinno kuufa har ko kuufa woni ɓe gandi gila ka ali feƴƴinno kanko e muawiya bun abi sufyan hari ɓe lurri fi waregol ousmane bun affan andi ousmane wara jon noon tawi ɓe lurri muawiya wi ali ko fuɗɗitorta golle ko yiitugol taw waruɗo ousmane bun affan noon ɓe ñaawa o nanga ɓen noon ali bun abi talib wi mi andaka ɓe woni mi ata fuɗɗorde ɗum golle mi ɗaɓɓitay noon ɗum ɗo lurrini ɓe ha hide hande haare warno hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo moƴƴa jon noon ɓay waɗi fayda woni feddeji julɓe ɓen ɓe woni woɓɓe jingani ali woɓɓe jingani muawiya woni dimashq ɗum koye nder leydi syrie ndi capital ko ente joni damas ɗon ko ɗo wonno capital islamique mondial on ali bun abi talib tawno kuufa amirul muminin joni noon nde ali feƴƴini ali kadi ɓay warama joni noon tawi ko ɓiɗɗo makkon alhasan lontoto muawiya no wi si alhasan iwi ko kanko muawiya lontoto waɗi lurral alhasan wi kañum jippitanto muawiya to bun abi sufyan o jippiti ko ɗum waɗi si on jangi sira on jangoy konte amul jama ko ndeññande julɓe ɓen ko sertuno kon ɓe moɓodiri kadi o acci muawiya ka hendino hande kadi khilafa muawiya on gila ñande ɗon henda hande kadi khilafa woni nasab enna tawi ko ɓiɗɗo ko ɗum ɗo wiyete dawlatu bani umayya on andi dawlaji ɗin ɓawo ɗum feƴƴude dawlaji wanno ko umawiya ɓenna a dawlatul umawiya ɓay on ɗon feƴƴi dawlatul abbasiya ɓay abbasiya feƴƴi dawlatul uthmaniya kayda dawla islamique mondial ko lanni koye dawlatul abbasi yani uthmaniya ɗum koye nder leydi turki ndi ɓenna les ottoman ɗum ko ɓe mongol ɓe ko fewndo on tuma ko koyente les mongol ɓe yalti ko on tuma ɓeɗo nde arno taw shiya ɗuuɗi e nokkeli ɗin soro sarare ɗuuɗi bandi ɗuuɗi ɓe yahi ha tawi lamɓe ɓen kadi wattama laamorede angal gandal ha nde yawno lanɗo goo karama kojo goo haynike probléme mum kum no ara o windani oya lettre lanɗon o lanɗon tawi ala gandal moƴƴo o wi ara tahta ramadi wa mida jamrin fa awshaka an yakuda lahu diramu woni faalam bi anna al harba mabdaha al kalamu fayda feñinanimo o wi wo o haynike ƴulɓu yiite ka nder jaarendi ley o wi moggo noon ɗum wontigo e dulbi moggo ɗum wonti volcan jawi oya famani o wi mi haalante noon goy haydere ko konnguɗi fuɗɗorta ko haala o wi leɗɗe noon ko ɗiɗi yiite ko huɓɓirta ko lekkoye bakidirte oya famani tawi woodi wonɓe adde complot ton
ila ka on dawla ɗo yannu hannden kadi tawi dawlatul islamia faydalanni joni noon oɗo wuro no ha yewti dawlatul umawiya fewndo o gandi Umar bun Abdul Aziz ko ɗo laamino ko e dawlatul umawiya o ɗo Umar bun Abdul Aziz radiallahu anhu aw rahimahullahu taala. Idan o wuruno ha o hewti o dawla ɗo fewndo ɗo o andi gurdam dan juutuno fa wallahu Muawiyatu bun Abi Sufyan. Muawiyatu bun Abi Sufyan lamminimo Khurasan e ndi leydi wiyetende Khurasan o lamminoymo ton bayda si wona tun annawno kanko lam yakun o laataneki mun sharia sodri ko yajanɗo ɓernde li hadil wilaya fi ngunɗo laamu tawi welali mo few kono kamɓe ɓe ɗoftotono laamu ngun haysi ɓe yiɗa waɗi nela sallallah sallam ɓe maaki kala yiiɗo ko mettata ɗum e lanɗo mum o yo muño waɗi kala sortiɗo leyɗon hara maayi mayde jahiliya julɗo na fi lanɗon no wele jokkirta ko fi jokkitagol diina ma kan daganta ko julɗo yaltugol e laamu few ko yo wonu o sora ley ton kala ko ɗumanno toroɓe toro jomumen ko jomumen wa change ɗum nani kono tawi o yiɗa o laami wagade zadahu inqibadan wo ɗum ɗon ɓeydunomo haamagol minna e ngol laamu wa kuran e añugol laha wonande ngol laamu anna ziyadata bibne abiyi no wiyeteɗo ziyada ɓiɗɗo bemmu en ara e janngoygol ɓayɗen janngude defte kon ɗum wiyoretago ibnu abdihi ibnu abihi ɓiɗɗo bemmu ko noon oɗo wiyete ahada kibari wulati bani umayya goto e mawɓe lamɓe ɓen bani umayya fa bata ilayi kitaban o windani rabibun ziyadi lettre yaqulu fihi tawi mo wiya ka lettre ton o wi inna amira al muminina no lamɗo gomɗinɓe ɓen Muawiyatu bun Abi Sufyan ya'muruka no yamirama an tastabqiya de luttinta al asfara soyɗuɗi ɗin wal abyada e daneji ɗin min ghanaimil harbi immorde ko noyriji hareji ɗin li bayti malil muslimina wonande jawdi julɓe ɓen wa taksima senda ma siwa dhalika ko na ɗin ɗon baynal mujahidina hakkunde waɓɓe jihadiji ɓen o windanimo lettre kanko Ziyad bun Abi o wi haray Muawiyatu bun Abi Sufyan wo ko ya ƴettu kanŋe e haalis ko gañunoɗa to fop ko hendinoɗa kon fof yaa jonna ɗum waɗa ka banque islamique ko julɓe ɓen fof jeeyi ɗum no amma kala ko nano kanŋe e haalis ko heɓunoɗon nder ton to tawna ɗum no nodda ɓe yaadunoɗa waɗgo guerɓe nodda ɓen ɗon sendanaɓe ɗum ɗon sendon ɗon fa kataba ilayhi yaqul rabibun ziyadi winditani lanɗo o wi inni no min wajattu mi yi kitaballah e deftere allah nde mi tawinde azza wa jal yamuru hinde yamira be gayri ma amartani bi ko wona kon ko yamirɗami ɗo ala lisani amiril muminin yamirɗami e dow ɗengal lanɗo gondimɓe ɓe min mi taw ɓuranare nden ɗo sa jangi surat Anfal ayay ɗon konno konoyri sendirte ka ko jowaɓal ngal baytul mali jeeyi nano wirɗa non ɓay noon mi tawi deftere allah nden ɗo mi janginde mi tawi ko nde wowli wana e koko ɗana gotum hoye mi wawatama ɗoftade ko wiɗa ko mi acca ko ɓurano wi ko dareɗo ɓeɗo yandi wandi ɓe konno adde kon fof ko ɗoftago allah subhanahu wa taala ka o andi kadi ɗum ɗo ɓe holli kadi ɓe janguno waɗi sa jangala yaɗo mo ɓe wiye ha minen fof min haldi min fotti kowne ka ɓe naɓa jama on haldi fotti waɗe ɗum jama on halda fotta yeeso ko allah wi ko anda sen famude ɗum ngol e ŋewtino qur'ana no waali yeeso men sunna no waali yeeso men halden fotten ɗon ko waɗen hara wana ko wiye nder ɗin ɗon hara joni ɗe geddi ka julɓe kadi wata onde jomumen wi kitaballahi alaykum deftere allah nden noore mum wota en jago haldude fotte yeeso ɓura noon ko haldi ko en ara en daaren sen tawi qur'ana yewtali fi nden toɓɓere sunna wowlali fi nden toɓɓere
ko ɗon noon haaldete fotte weyden tanjini se waɗiri ni tawi lundatako ara ko siga aadawu haalten fotten ɗo waɗen ara en naɓaali oytunoen ka sariya to kono wonde fan ni en daaral to wata haalde fotten goɗɗum ko waɗen ɗo ko ɗum onnomo jabade summa naada refti o noddi finnasi yimɓe ɓen o wi a nehdu dawe ara noon ala gonaymukum e koni hoyriji mon ɗi fa huduha aro ƴetton ɗum ado lanɗon narde jatta are fotte mo benda hendo gebu mum min yaali koko ɓewol ɗo no windi ɗon andi ko ɗum sokuno imam Malik ko ɗum sokuno imam Ahmad ko ɗum nangunoɓe fop soki lanɗo wiya ɓe hunde kaare ɓenna ɓe yaali ka ɗum windi ɓe wata ley ko ɓe ɗoftimo kon fuu ɓe wawata wiidemo ɓe tawta fi lanɗo no wowli goɗɗum ta windaki tata ɗum ala lorraji ɗi ɓe naɓali ɓenni ɓe yaali ka windi ɗum ɗum yaltata hunduko maɓɓe fi enen ko si goɗɗo wayno wi yaali ka windi wiyen ko yoruɗo hoore ara noon kon ɗon hoy hoore ko heddiɓe ɓe yori koye ka ɓiɗo goltirta ko jomumen wi kon e gollitiro wiya ko jomumen wi kon ko ɗon mi wonta kombo maɓɓe yori hoore ɓiɗo goltirta on waɗi sen e nder ko jangɗen sira kon ɗo hakkunde nelaɗo en jabunoɓe dina ka wi kala ko fawi ɗum ɓe wonay goɗɗo tuɗa dande mum taƴe fi wota dina kam bonu e wi ɓe nattaɓen kombo maɓɓe jaɓuɗen ɗo no yori hoore na ɓe jaɓa l'islam ɓe enen no en ɓuri ombo moƴƴude ɗo on koyen faamu ɗum tumma arsala al khumusa refti neli jowaɓangal ila daril khilafa ka galle lontal fi dimashka o jonni ɗum dimashka o sendu ko jomme wi anna khumusahu lillahi jowaɓanga ko Allah jeeyi kon ko julɓe fo jeeyi o sendi o waɗi caade joyi sadere jaɓire nden o haɓɓi ha moƴƴi o wi nabanelan jonna noon mi Muawiya en to ko ɗum ɗo woni koɓe jeeyi kon ko ɗum ɗo baytul mal jeeyi ko heddi kon sende hakkunde mon ɗo ɓe sendi hakkunde maɓɓe falamma kana yawmul jumati nde laatino ñande juma alladi on juma tala wusula hadha al kitab hikkitinoɗo hewtugol deftere nden lettre on waɗi noon lettre on ko arno ko ñande alkamsa juma non on hikkiɗo ɗon haraja rabi bun ziyadin o yaltani ila solati faade juulugo juma on fi thiyabin bidin e conci daneji o watti conci daneji pen o yaltide majji wa khotaba nasa o khutbani yimɓe ɓen khutba aljumati khutba juma on tumma qala refti o wi e nder khutba on o wi ayu annasu kono yimɓe inni no min qad maleltu mi ronki Allah yata gurda no mi woni yirde no wuurirani dina kam min mi ronki subhanallah ronki wuurirgol ni ya ha deftere Allah nde waalo goɗɗo innama ko ɗum ɗawiya Qur'an no waali o yo ronki ɗanɗo gurna wata wurde ɗum ronki woni wa inni no min da'im miɗo torade bi dawatin torare duwa fa aminu ala duwayi jaɓanelan amin e duwa an on nani miɗo duwade ɗo wiyon amin simi duwi kam faami fo wi faami tumma qala refti wi allahumma yan Allah in kunta si a laatike turidu biiɗa faalanami hayran moƴƴere faqbidni ilayka tamannabaka ma ajila yaccina ɗum hayra ajila ara nen Allah bi mana ko ya waranga o hey ɓe nandi goyno golli kawni yande to jomme wolanen ko laaɓi wala tamutunna illa wa antum muslimuna ka nayne jotto halden ɗo ɗe Qur'an ara no waali ɓay ko ka juulirɗen ɗen haldude feera ko ka juulirde ko haldeten kon fof ka juulirde ka ta juulirde fop ata e Qur'anaje no ton are wallinenɗe ɗo enta daranen ko Qur'ana wi makaran koyngol daren ɗon halden ɗon ko onno ɗon no moƴƴiri no ɓe e ɗon no moƴƴi ɓe moƴƴina ɗon ɓe mo be fiɗɗo yalta ko complot no ɗani complot ka koye suudu on bo ɓe ari ɓe haldi ka suudu joomi men ka deftere makko nden no ɗon ka ɓe haldi contre makko kadi ka suudu makko na complot no ka en ganda kon complot ko halgo yewta fima ara ko contre ma noon yewta ka cuuɗi joomi men wonɗen arde halden lungo ɗen mo ɗon yalten mo ɓe fiɗɗo ha moƴƴa yalta on tuma wiye yo Allah moƴƴinan en hara ko Allah ombo kadi omo lundi ɗon ɗo joni moƴƴinan tan kadi oɗo aro lungo ɗon mo yeeso makko saraha ka suudu makko
yeeso deftere makko nde yeeso makko on hulali on hersa ɗum ɗo ɗon mo sara wiyon on tewi pas wiyo yo moƴƴin kadi on ɗon kadi moƴƴiray o no hulɓinigol ko ɗum waɗi ɓe innayno allahumma ruddana ruddan jamila allah artir men ka dina ma ruttande moƴƴere jama wedditike few yahi sina ɗum hana ka ala ko ɓikonde hoorete suumay humete ala ko ɓikonde juldere juulete ala ko ɓikonde boboynete ka ɗum neɓɓe ɗum ardana e hoore mum ko waɗi ndaren ɓay ɗum ko sharia ko deftere nde wi kon wiyen ɗum ɗo watan nato ka suudu makko aɗanemo ɗon complot oɗo ɓay kamɓe ɓe anduno he wallahi si goɗɗo ariɗa wi onon ɗon fof ɓe entorike awa duwane en waynodiren wiyama awa joni duwe subama ɗon allah jikari ɓurɓe keldude duwaɓe ɓe allah jen duwana en men fawi e hoore mum ɓe wi allah moƴƴinan men waɗa men yimɓe aljanna ɗa goɗɗen mi torika allah yo allah waro on fof ɓenne nangane men par ce que si on maayi ɗon moƴƴa ka o wiɗo yo allah waruɓe aljanna le ko be maaye ka aljanna naate maayaka natate nattake ka ko ɗo ya wi yo allah warɓe noon ɓe torike joni aljanna si ɓe maayal ɓe natta ɓo yo allah warɓe ɓe nangimo ɓe pi oɗo no torade yo allah warmo kon ɗum sendi ɗi maayugol ka maayugol lontuma e maayugol joni no sirti ko laabi pos ko laabi haalna ɗengol tay maayi dey fanni ko ni wayde rewe hiɗe wakkili nungol wallahi ɗe wakkili fiyangal maygol ɗum ɗe ŋetti de ɓeyden noon par ce que so yi yimɓe no lumba e laawon ta e ɓe ɓeyda mayde so yimɓe ko subata ko ñaama en ta e moode en bañaki maygo wakkilo ɗen par ce que en décidé watta ko wi ko e watta ko wi ko wakkilo ɗen tay maayi ko ɗum o haala ni est ce que o laabanali reedu wata maayo so waɗali ko mi wi ko enele joni mi wattali ko wiɗa ko a wata maayo joni ndaren no guerde na ƴoyre no tan jaɓu haaldude hoore ɗum nani daare o sahabajo ene gila yalti ka maɓɓe yiimo arti oɗo en nani nde wotuno gila ñande anduɗen o yalti ñande lammina o fokkiti jijiyaadi ɗe gandi ɓe arɓe naati islam o waaji lanɗo on taw ka ko ɗon wa ƴettimo waɗori jeyaɓe yaha ɓe arme on kono tawi ko soldajo koko yahi miñam makko wara ɗum mettimo abou moussa al ashari jonni mo laamu ngu e yiiqila ka wendino ngu ko geri ka e yimo yiltitoy ɓaawo o ko ni yaari ha maayo ka yeyto fi tujo islam ɓantu o hotali o hotal darno e suudu o naatirali kam mum o ko fi joomi men o si wi joomi si tawi moƴƴere annoto waran pelletti joomi men jaɓayɗo joomi men jaɓayɗo o wi si tawi noon tuñilam mari moƴƴere kamma yaccinanen mayde nden ta nennu mi ronkiɗa gurdan ɗo ka haaldete yeeso ɓura fa ammanna nasu ala du'aihi jama fo wi amin enen kala mo wiide yo allah warmo ande ko bandi ka ara ndu ronkini en kawni julɗo yahawi en joni yo yawo fotoro ka aljanna allah warmo amin o ndaara en ñareɗe ndarndira ande a wattata duwa falam taghib chamsu dhalika al yawmi mutano nange ngende ñande ngal ñallal ngal ɗo duyi ɗon hatta layqa rabibu ziyadin bi jiwari rabbi ha feƴƴi nden ñande ɗon o feƴƴini fos mustano o nawna hay hoore mustamo koye anne makko kanko julni juma ko kanko ari tori ɗon nange nge mutali ari o feƴƴini ko nange mutata mo lakal ɓe numéro téléphone on no moƴƴuno hakkude maɓɓe joomi men ɓe wolta laabi ɗiɗi ka dareɗo duwa on o tori juma ɗandi juma ko fana ka hakkunde fana ko inte alan sara e mo lakara wona accident na nokkugo yani ko joomi men jaɓi ko wi ko moƴƴere makko no toon joomi men yiiɗa siga ɓe toromo ronka waɗi kon ɗum enen en torota ronke yiyede ko ɗo saline yo allah arsuku en o isen jangi fiɓe sahabaɓe ɓe ganday koyen homɓe
e yiya joni ko jokkuɗen kon siko ni ɓayne ɓe ko nokku gotu daroytode ta ɓe ko aljanna ɗaɓɓi ko aljanna ɗaɓɓuɗi ɓe taganaka aljanna feere enen kadi ɓe ɓawoɓe go aljanna go'o ɓe gurdam maɓɓe fop fawtere maɓɓe welo welo maɓɓe teytane maɓɓe fop koɓe nadan ɗum ko islam ɓe heɓanano hoore maɓɓe gurdam enen e waɗani fop hoore men sa yahay janngugol no sattiri julɓe janngugol hay enen wonɓe arde jannga ɓe hiɗe mutini ya janngu deftere ha gasa goɗɗo ena tindinande ta ko ɗo woni yiite ngel ɓe alaaɗe ɓen betano mari ganto menen men tawanoka miijiteɗum ɗum wulɓinaki siko kafa no wonnoɗo e defte rewtagol muusi siko kafani ko no waɗira en ni itan yo Allah ɓeydu yurmede ɓe sahabaɓe enen kadi arsi kayen jokkugol batteji maɓɓe ɗi arsi kayen waɗugol ko moƴƴi arsi kayen fanɗingol fi aduna tiiɗingol fi laaka arsi kayen kala ko watten Allah newnana en ta en fawa ɗum e saria makko no wiiri noon arsi kayen ƴettutugol len haray mo weltani tabintinayen e waɗugol dewe ɓew faalaɗen no faalirano ɓuyta bonki bonɓe ɓen accina ɓe bonki walla julɓe ɓen fuu ɓe wakkilloɓe jannga ɓe anda dina maɓɓe kam waɗi si ɗum ɗo waɗali heɓoygol faandu nde nden kara yarata so en janngal qur'an en janngal sunna annduɗen fiiɓe sahabaɓe wande Abu Hanifa wino ñandere go wo kanko janngugol fi issa ɓe yawtuɓe Abu Hanifa goy yawtuɓe ɓen wono ɓuranimo juulugol darde temedere jemma o wi waɗi noon janngugol gurdam ɓe yawtuɓe ko koneli jaaɗum e koneli Allah subhanahu wa taala ko ɗi wurnitirta ɓerɗe jiyaɓe ɓen ko yoruɗa hoore o ɓaya yoru sa naninde ɓe ɓaya fetal taw an kadi modi siɗa heddori wuruku kun ɗon diwnay seeɗa ka ɓe wi ko jundum min junudillahi azza wa jalla ko koneli joomi men fi janngugol fiiɓe sahabaɓe no yiɗu no rewtugol fiiɓe eto no wayra ni ko ɗum waɗi si karamakojo goto wi tashabbahu bisalihina in lam takunu mithlahu fa inna tashabbuha bilkirami falahu ete wawgol waɓe hay so wonataɓe o wata wonde ɓe goy kono ete wiyon mi wahay wa kaari waɗi noon essaygo wawgol waɓe ko malore no yo Allah arsuke wakkilanagol ɗum wuritugol ɓerɗe ɗen e waɗugol siga ko sahabaɓe wanno ko hatten kaɓe hattuno ɗum wallahu taala alam bismillahi rahmani rahim dhalla rabi bun ziyadin o wontuno sayfan kafa muslatan fontaka fi yadil muslimina e juuɗe julɓe ɓen yasuluna bihi ɓe soppiraka ala ada illahi e dow ayɓe allah ɓen fa fata lam o udditani ɓe almuduna caye wa waliya lahum o laamani ɓe alwilayati laamuji hatta ala al amru ha fiya ke hewtitani ila bani umayya e bani umayya fa wallahu muawiyatu bun abi sufyan lamminimo khurasan e ndi leydi khurasan bayda si wona to annaw no kanko lam yakun o laatanoki mun shariha sadri ko yaajirɗo ɓernde li hadil wilaya nguɗo laamu wa kad zadaw ko agiga ɓeydunomo inqibadan tamagol minna immorde ɗum wa kuran e añugol laha wonande laamu ngu anna ziyada bun abihi no ziyada ɓiɗɗo be mum on ahada kibari wulati bani umayya goto e mawɓe laaminoɓe ɓen bani umayya ba'atha ilayhi o jonnannomo kitaban lettre yaqulu fihi mo wiya e on lettre ɗon inna amira almuminina no lanɗo gonɗinɓe ɓen muawiyata bun abi sufyan ya'muruka no yamirama an tastabqiya nde heddina al asfara soyɗuɗi ɗin wal abyada e daneji ɗin min ghanaimi l harbi morde konoriji haare ɗin li bayti malil muslimin wonande jawdi julɓe gonɗin wonande ka suudu julɓe ɓen wa taksima sendama siwa dhalika kona ɗum baynal mujahidina kundaɓe jihaadi fa kataba ilayhi yaqul o windanimo mi wiya kanko rabi o wi inni nomi wajattu mi tawi kitaba allah deftere allahu azza wa jalla ne yamuru no yamira bi gayri ma amartani bi ko wona ko ko yamirɗami ɗo ɗum ala lisani amiril muminina dow ɗengal lanɗo gonɗin ɓen
thumma nada fi nnasi refti o noddi yimɓe ɓe o wi anek dow arane ala ghanaimikum e dow konoyriji monɗi fa khuduha nangondi thumma arsala alkhumsa refti o jonni jowa ɓangal ila dari lkhilafa galle lontangal fi dimashka e leydi ndin dimashka walamma kana yawmul jum'ati nde wonno ñande juma alladi on juma tala hikkinoɗo wusula hadha alkitabe hewtugol o lettre ɗo kharaja rabi bun ziyadin o yalti ila salati fi julugol ngol fi thiyabi bidin e conci daneji wa khataba nnasa o khutbani yimɓe ɓen khutbatal jumati khutba juma on thumma qala refti o wi ayyuha nnasu kono yimɓe inni no min qad maliltu lhayata min mi ronki gurdan wa inni no min da'i miɗo torade bi da'watin du'a fa aminu jaɓe amin ala du'ai e dow du'a anu thumma qala refti o wi allahumma yan allah in kunta salatike turidu biɗa falanami khayran moƴƴere faqbidni ilayka haray tamannabami faade ka ma ajila yaccina ɗum gayra ajil hara nen naali ɗum fa ammana nnasu yimɓe ɓe jaɓi amin ala du'ai e dow du'a makkon falan taghib shamsu dhalika alyawm mutano nange nden ñande hatta layqa rabi bun ziyadin ha rabi bun ziyadin tawtoyi bi jiwari rabbi kawtirgol e joomi makko wallahu taala alam wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. O yiɗo ko wi ko sitta